Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 30 Desember membahas serangan rudal besar-besaran Rusia ke wilayah Ukraina tanggal 29 Desember. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran, menggunakan persenjataan berbasis udara dan laut jarak jauh berpresisi tinggi. Tujuannya kerangka kendali militer dan fasilitas tenaga yang memastikan pengoperasian industri pertahanan Ukraina. Tujuan serangan tercapai, semua target yang ditetapkan dinetralkan, kata Konasenkov. Igor Konasenkov mengklaim serangan mengakibatkan penghentian produksi dan pemeliharaan perangkat keras dan persenjataan militer, serta menghentikan pengerahan kembali pasukan cadangan angkatan bersenjata Ukraina dari wilayah barat Ukraina. Di sektor transportasi, gangguan lalu lintas kereta api, persenjataan produksi asing yang dikirim untuk Ukraina diblokir. Dari kubu Kiev, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny mengklaim menembak jatuh 54 rudal jarak jauh Rusia dari total 69 rudal yang dikirim ke sejumlah wilayah dalam serangan besar-besaran Kamis pagi. 11 drone Shahed Rusia buatan Iran juga ditembak jatuh. Jenderal Zaluzhny menyebut pertahanan udara Ukraina semakin efektif. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan negara-negara barat termasuk Amerika Serikat dan Inggris mengirim lebih banyak pertahanan udara ke Kiev. Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Konflik Rusia-Ukraina memasuki bulan ke-10 belum ada tanda-tanda perdamaian. Де тривають найжорстокіші бої, Бахмут, Соледар, Кремінна. Загалом тримаємо позиції, є і такі ділянки фронту, де потроху просуваємось. Я дякую всім нашим бійцям, які це забезпечують. Ви справжні герої. Обговорили ситуацію на півдні, на нашому кордоні, постачання зброї, подальше посилення ППО. Цьогоріч ми не лише зберегли нашу протиповітряну оборону, ми її зробили найсильнішою, ніж будь-коли. Але в новому році українське ППО стане ще сильніше, ще результативніше. Українське ППО може стати найпотужнішою в Європі. Це буде гарантією безпеки не лише для нашої держави, а для усього континенту. Обговорили ще після ставки на окремій нараді стан в енергетиці, до чого ми готуємось. У нас є чітка стратегія убезпечення генерації і постачання електрики. Щоб її реалізувати, потрібен час, потрібно багато зусиль, але це буде обов'язково. Це одне з найголовніших завдань. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.